Kani gade kapati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Kipulet jong kani kanong ba silong. Hadu menta kidang yai beteng ban pelong ya kejing toket kebabnya. Bah ban yok kem kibria kibran keti haga bathe da kompanyang mobil kali. Haka top baju pelang ya umbam umdi kebaran halai mer ban sam sik pai ba nong sosnong. Jong ka thai nong se apor silong. Nakalyang Superintendent of Police City uba Steve Renja haka jekran bat kabati CCTV. Ulai tu baki pulat kila register case halor kani kejingja. Bat batharu yaki officer ban pelong yaki jing toket kebabnya ba ban yok kem kibria kibran keti. Kum ka report kum ka complain mi yo naki traditional na tu no national ke ila register case but immediately untuk tu ngala pa yo officer maka department ji ban investigate itu kum ka complain jungi tu kalau kila thek bon mobil ru kabare ding belada terang kum kata atrai ki yo naki karkhana na stu marjan ini suspek ba kami suspek ni kalau bang atrai ki dikibri ki betip ba ke tu kar gombrung gomit ke jaka maka di kepala akhir ke jaka dan dak prong dan dak le dan bor tu jaka kemudian diubri ba maybe uba tip uba dan sabi ban plate itu gate ban rum hapo dan ni pertai mentau tip i bala ban yo sabi tu ru la ban snaru atrai ubri boleh so kam ulong very calm ulong very jajai no ba umpen hap si drop mobil hapo kalau ti buya tu mobil kena bitik tang tu atau reservoir yang kita cakap berpelang kita tahu kalau abun ngat saya kemudian kendai 10 liter iklan dan kalau kata mentang kita lihat kita ini nak pusang ban wat jeng tip ban yo you know bahan tu hajan ngami i bandan CCTV bandan i berfat kata maybe la thare la kidon ki beri bayat itu ki bi ki batip ki bi i kemudian belong suspicious itu tengah kerpat ki bikin wan sini saya pet di mila mantrilang lap ini orang kini kiri belum serius nombor itu di umbang undi entah kibri untam pot nong set lada ko lada mentah kita ngeliat ke tuka mobil adin habut himla amtip kita ke pelaban jet ya ke met ke kuat ke kia hakabedai pat bakajing klat no jong samla antiston rani ubala syapan mensa hakikat to kat ni kibri hakamet chipautreng unailar mentau snam ajakat pra Hamaulai nong Preng Shillong, Nakalyang Superintendent of Police City ubak Steve Renja, ulai tu ba Nakalyang kipulen hadian kejing toket kebabnya, kileo kem saarngot kiwei pat kiberan keti hakani kejingja. Kat hadu menta Nakalyang kipulen kila kem laingot baro kibalapla bagidan keti hakabasho ya usamla antiston rani. Habai di pat katu kia support mulai pat keba uklat tu kena kejing misah short jing satit. Kat muka investigation jungi mentang layak ban kem arngut kibri kena hi kibri nak mulai area hi kini ru kila pla bagi don keti tu jing bom jing tiet itu kena kalong ba mentang ni dang pet show yo dang don show grup joki menunu balik tu kan bagi pla joki ki omba kadega fault jung tu kena bakla omba ula dan ula bu ne ula youtube poi kan driver ki te maki pat ki poi ke show edat tu ka tengku ka khli tu kena tu satar tu ka satar tu ka khangnar tu tu tinggal arrestan kong ke support ki section ki bari mentang ki bari show edat itu tu mentapat nomor ba ula khlat ni pertai ngilaat section 302 kes ke jing toket kita ya cepat investigation kita cepat jika ikan wan apa insan